Ano mag-Romano Katoliko? Si Maria, saksi ni Huba po si Maria. Asa mabasa? Saksi to sila. Asa mabasa? Si Maria, saksi ni Huba. Asa? Basahon. Sige Maria, saksi ni Huba. Ha? Oh. Sige kana Indo. Sige. Sige basa saksi ni Huba si Maria. Si Maria. Basaha. Mati sa lagi. Basaha. Basaha ba Bible verse ba? Si Maria mo uyon mo nga Israelita. Di mi mo uyon basta di mo basahon. Basaha. Mati sa. Basaha. Ay di ka maminaw ginamo gani. Basaha. Basaha. Uyon ba mo nga si Maria? Basaha. Si Ginoisos. Di mi mo uyon saksi ni Huba si Maria. Basaha. Israelita. Di mi mo uyon saksi ni Huba si Maria. Israelita. Di mi mo uyon saksi ni Huba si Maria. Saksi ni Huba. Saksi ni Huba. Saksi ni Huba. Kung uyon ba? Saksi ni Huba. Huwag ka kasabot. Ay, lagi, ulagi. Ikaw ba? Akong basahon. Nagagat ka lipat ka sa Ginoo para kasabot ka. Akong basahon lagi. Ang pangutana, ang imong gingon, Saksi ni Huba si Maria. Yana ka. Oh. Okay. Sige, basahin mi.